lokal. Idol Lawrence, go ahead. Agbababawi iti nagbali na mastermind iti pamaltog iti barangay Morong Bado Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan asimuko iti nailian na pulisya di malim kalman iti nasa o mastermind kunana ana aramid na daytoy gapo iti 2 million pesos nga utang naken na dumapay a problema na rason ken gapuna no apay anang ibaon isuna iti maipagaro pa amang butbuteng laeng ken Miss Jillian ngem imbatad na asaan nang inexpected kas jay tipi may anda iti balasang imbatad na asimuko isuna gapo ta maipagaro abot-bot ngen dan isuna dumaw dawat ti mastermind iti pamakawan ti pamilya ni Rivera ken imbatad na nga ura ilaksid isunan ti pamilya na basta laki di natalged iti anak na. Daytoy man Idol Bernard iti kabuklan iti interview tayo iti malim kalman ken ni Miss uno detoy mismo nga mastermind iti pamaltog ijay Badok Ilocos Norte. Ijay nga problema sir. Ijay singsingir kanya. Ada diya makaturturog, diya mo aramido ko sir. Akin ikad lang ma'am ti nakautangan ma'am. Sir, yung diya mo na api pa lang iso na mo tinagwa ko. Iso ka sa sayaatan iti api. Manot ni nautang mo kayong kwanan? Pan nga 2M siguro na sir kasi indawnan na ang itibang ko. Ano ti pangusaram ko ma-DJ ma'am? 2M? Awan sir, kwanda kay Jai, pinagbaybayan ko ti utang ko kanya na the previous year. Tap na lang maisog ni na kay Jai kwarta di kabsa na hindi Jai kwarta ni mama na sir. Okay. Kalpasan na deta ma'am, hindi malam kalman, ano tinobra mo? Hindi lang mo sir, han ko mo nga in pagagara ko mga papatay kasla ako inda lang ko maisuna pabungan. So nga nagtaka hindi itawag nila kay ko nga nagkaro mo nga yung pinamayan na siya. Okay. Among dagay imbaon mo ma'am? Naka han nga totally sir. Okay. Ket kalpasan na deta ma'am, amo mo ti bagbagadaking kan. Aman sir, iso nga dagos na nga may po sir kasi kuna na di ka tinaala na ngamin pa lang kanya sir ko 5,000 na DJ pang allowance mi kuna na lang hindi iso DJ intag ko no malpas na ito ta madim maitog na dim ko amo ti katatao kin background mo. Okay. So ano mo ti maririk nam itatanga may kasin mo ko ket kas deti embagada ket ti agamam ket aday di bagtaingan nyo. Anong babawi kung nababawi asar ko na pinalpaso konsensya asi botong ko mo siguro lang nilagay Data iti kabuklan iti interview tayo di malam kalman Idol Bernard kaya ta dumaw dawat iti pamakawan daytoy mismo nga mastermind nga magpapan kada kitoy gundaway kaya ta saan pa nga nagpa-interview iti biyang ti IFM News ken News Portal Ilocos sa daytoy pamilya iti biktima may nagiti daytoy ket naglalaoken dagiti nagkomkomento iti biyang iti social media sa bali deti plaster na mairaman pa nga mapilaan dapat ti kaso nila kay na DJ statement na nga mismo nga possible no Shakti abogado iraman ko iso na accessory to the crime intawag nila kay ko no anat na may anda ka DJ anan apay amuna kuma. Yes Idol Bernard anya laki din based on your statement si kang mastermind daala detayin tangiwat mo nga nagkadwaan nyo kinlakay mo deto yung nadakamat akrimen raman ni lakay mo kadigiti investigating body dita ngay Badok Ilocos Norte iraman nyo deta lakay na at amo na ada iti personal knowledge na maipanggep kada iti panakapapatay taisot imo na nga timawag nga napakarwanda ano DJ target da imagine detan ada personal knowledge agasawa digitoy accessory to the crime kada iti nadakamat akrimen tadi lang nga kakaasi deta nga babae nga mastermind nga kungkurada kat karaman mo gayam ni alakay na apay kumaamo na nga natay di DJ biktima we know subject na luko-luko digitoy nga agasawa mamamatay tao pala kayo kitain nyo baka makadayon da kayo nga coming iti Philippine National Police karaman
nilakay na kadeto yung nakamat na krimen. Basar kadeto yung statement ng agdama. Kat iso na mismo iti ng butaktak nga naamuan na nga timawag nilakay na, di ba? Yes. Oh, so karaman iso na kadeto. Ngem tili mapilaan ti kaso tata di la babae. Yes, Idol Bernard. Kadeto yung statement, it's a big naganan evidence against also kadeto nagkadwaan da pa accessory to the crime deto lakay na basar kadeto yung statement ng ruwar kadeto may pagrup pa mastermind iti pa ng papatay ti agnagan Jillian Rivera. Oh, ala. No talaga nga nalaing ni investigador, kanalaing digiti agipila ti reklamo against kadigito yung mastermind. Karaman, deta alakay na. Di yung palusutan. Actually, Idol Bernard, kat di nga min nagturong tayo kadagiti nagdudumang puti pulisya dito Ilocos Norte di Calman. Agpapada kayo ti imbaga. Agpapada kami ti imbaga. Of course, kasi Jay, based hunch da statement niya nahuli. The fish was caught in the mouth of that culprit. Mismo nga din, mastermind tinang ibaga. Ibaga namat nga kwa. Kunan John Dumlao, tagabadok manin ay pay kunan nakat tagabadok kami ni John Dumlao. Yung tuwa na tagabadok at nagsublimo ito kina ranggas dita kay Badok Ilocos Norte nagsubliman digiti loose firearms nga ta ana di paltog na osar registered no saan awan pay ti nanay nga impormasyon may nagiti dayta Idol Bernard at dagitay gunman awan pay papan kadagitoy ti impormasyon may nagkadakwa nga di nakolektada nga basyo alleged 10 Oo, DJ 10 simrek yung taulo na. Possible Idol Bernard at na parakpak kan nga talaga jay ulo na. Narmak. Yes. Perming naganan. Tinutukan da Idol Bernard. Perming dati gura dakit kasta unay. Yes, Idol Bernard. Ngayon, ti talagang mastermind. Di jay ti permiti dakil tigura na at nukit kita dagitay anat ko na 2 million. 2 million. Yes. Ti imbaon na pariknaan dalang. Bot ngin dalang. Para mo nubot ngem ha kunam kay tuta. Ano kas pagarigan? Ano palibangangan dalang yan ta side na kasakasay. Possible at ti lang kinunana di malang awan threat ngin. Dikit nubot ngin at the threat nga through text. Okay? Or ada sa di lalaki nga nakaabungot kasi kasi possible. Agan anad ka, di ka unay. Kasi di ko maati bang panganang butang nga pinatay damot 10. Iso nga di ko na Idol Bernard nga saan na nga inexpectar nga kas jay iti inobrada. Itat ti buteng nan nagsurrenderan iti biyang ti Philippine National Police at kung kunakan dagatay gunmen nga binayadan na ti initial pa lang Idol Bernard initial na 5,000 pesos para allowance. Isuda nga duwa. Roger on that. Okay, so 10,000 di dayen no kas pagarigan no 5,000 ti imo na kontrata. Yes nga imo na nga naibayad advance. Tatan nga na balaygi nga napapatayen Butbut ngeen damit isunan. Butbut ngeen damit isunan. Agbayad mo ito na. Amok ti background mo kas jay. Nalpas ka tan. Ti background mo kunana. Ti background na ti digad sublianan, digit ti hitman, ti pamilya na. Roger on that. Iso ti nakabot mo itat ta. Kasi ambom, while I'm talking this because we are helping also the Philippine National Police. Ito yung dito tiganas na no na train ka ti investigative journal. Nakita mo DJ pa komento kang kumot amo DJ kasa. Dito nga tatan nga nagsurrender ni Mastermind. Okay, inbutaktak na nga kadwanan lakay na. That's part of the story. Okay. Ket nilakay na ket adatarwar, correct? Yes. Tinakabalod na ni asawa na. Yes. Dahil diba pagkarap ko ket isot free. Ket deto'y lakay na ken deto'y asawa na ada iti common knowledge na no sino digiti pimaltog. Yes. Ket mabalinda nga ito do nga ni nagana ni Tolitz, ni Jay Paltog or ni Glenn Tinampaltog kasi ada personal knowledge da. Ket nakarawar nila kay na. So biyanan da advance ko lang yun Advance ko lang yun. Ada pay mabayadan pa dati 5,000 ita kamsat. No di kay mo nga nakatungpal pa iti sumaruno nga bayadan yo. Yes. Di ba? Ket no parik na anda apay nga ada pay next nga bayad. Nga iso ti initial and then DJ to sumarsaro non akadetay mod auditor nga bayad ngam kuna dagitay mamati nga rod nga pabutbut ngem dalang talagang kalikagom da patayen. Ata apay ada next nga bayad.
Yes, Idol Bernard. Denggan nyo, dito yung istorya apo kat it's na ganan dati crime may panggap ka dito kat sa nga dito ay bagada nga pariknaan dalang kasta ka nga parikna. Imposible nga didaan mo nga di kita in-hire na katanga killer nga agusar paltog, right? Yes, Idol Bernard. Anak ko mabatuta Sharpshooter, iti anada. Oh. Kasanot distansya na kano DJ dito trajectory ti paltog kendi Asideg lang, basar iti report Idol Bernard. Close. Close. Nagsinabit dito motor da or nagkinuyog da. Detanto iti i-review tayo ulit Idol Bernard. Kapunta ako na dang short lang as in nga dati makita pa dati kasanot ka adayo DJ Balayda kan DJ lugar ti crime scene. Adayo Idol Bernard. Awan ay pulos nakadayon? iti tattao. DJ Balayda Barangay La Virgen Milagrosa. Tinakapasamakan na okay. ijay sumangat nga paset iti Barangay Morong iti Badok Ilocos Norte nga adayo iti balay. As in nga napantayo ijay, yes Idol Bernard, napantayo ijay and then nakita tayo awan iti balbalay adayo mga no dili 500 meters. Yeah. Turod? Yes, turod. Ay, jay turod niya kasday. When nakitak detan. No, di tati, talaga nga tinambangan da Awan silaw, awan iti malimot ka na pasamak, di ba? Yes. Adayot balbalay. When, adayot balbalay. Isang arod nga no nakita da ko madiday no naggidanda. Syempre no naggidanda nagapong at likod tama nga tati ulo na no ditoy sikig ditoy trajectory no left dikad no left side nga kasay kinabayan da kasay at dito mo ti trigger point mo no kas pagarigan at moving dikad pinasangwanan da nagsinabat da. Yes. Yan no, di ba? Imagine that the trajectory lahat yan part ng crime investigation. So imbutak-tak na kada ti interview ni Idol Lawrence nga tinawagan nak nila kay ko. Ano na ganan sino pa nga ta ti makaamo nga adati kastoy na ngano kas pagarigan iso da lang nga agasawa iso damat lang iti imbutak-tak na lang Idol Bernard iti malam kalman at purog sang sangit mo't ngaminan iti inububrana nakamangarod kat syempre kat dihado dan di sangit ka. Di ba umununa kat nakapangpangas ka pa ilaeng sa kanto mo lang agbabawi to no nalpas aminen may babawin pa dito pa nagbabawi na tata may subli na biyag ni pinatay da negative nalpasen tatan ti makitkitak tatan apo dito pa nagbutak-tak da dito pa nagbutak-tak ka open tingiwat dito mastermind ket delikado met ta pamilyam nang nangruna ta asawam ta the personal knowledge na kadete nga krimen. Sublianan digiti trigger man kadigiti agundaway ken no adapay na ibutak-takan na nga sa bali. Yes. No nga rod sa lunsod ni PNP Tatan kadiji asawa na no sa sino digitoy naalakan barok. Okay? Ti kakaasit at ta dati anak da. Oh, of course. So ti criminal digitoy They don't think anything or whatsoever. They don't think about love, care and ti trabaho dito pumatay. Yes. Gigana kada kwarta nga kada ko the subject da as long as they live. Ket dito ila trabaho da pumatay. Bak. Edihado sila ngayon. DJ 5,000 naman sumarununan at naibalod mo ti mastermind. Yes. Tiba agbayad ka dito itatakat ni asawa na nga nakarwar. Una. Alaman, di ka delikado ti biag ni lakay na tatakin deta manot anak da. Maysa nga maysa ti anak da nga nakita di kalman. Ngem Idol Bernard jakam no maasi ako no anak kadi ubing. Ngamin no makita mo dati wall tayo diyan ta sigig tayo. Amin day tagat napunno iti certificates medals na kalalaing ti ubing. Nakalalaing ti anak da tapos detan to ti balatik ka la sa pila ko mata di mairamraman ti ubing no kas pagarigan makitak detoy as long as di nga matiliw deta lalaki no kas pagarigan at based on the statement, accessory to the crime ang kanyang asawa. Yes. Siya ay may personal knowledge kung sino rin ang mga bumaril. Amo na ng papatay kaya nung kanta. May pagarop laeng. No lang. May pagarop nga ikanta na ida. Or to be safe mo digiday pimaltog. Litakan da. Yes. Kasi isunat adati knowledge nan di ba? Adang pay already DJ nagbalod no ibaganan no sa sino digijay. Di mairamraman di kita kapamilya da. DJ balay nga naka-interviewan nyo apay adapay sa bali.
Sino di Jai? Common nga balay ba detoy? Family house? Yes, common nga balay dito Idol Bernard. So adal lula da, kadal lulo da Ijay? Adal duwa nga lula, may isa nga lolo, tapos de kabsat datay asawa na. Iti may isa nga balay. Iti may isa nga balay, adada amin Jai. Okay, mairamraman pa Kita di piman. kita kas lang Hangata awang nga knowledge damo. Di Jai may panggap ka dati nga krimen or iso dala agasawa. timot lang team obserbarak hindi malam kalman Idol Bernard nga iso to may patangatang itong madamdam. Kasi amuda nga ada utang da. Ken kwa na. Awan kano iti amuda apulos ngem datay kabsat datay lalaki nakakaumatlat na kan indayon and then ti makit kita kay Jai dagiti duwa nga babakit agsang sangit da baka iramanan datay anak detoy mastermind ken kastapay detoy manot tawin na di anak ti mastermind naganos pa lang I think it's 12 years old or grade 7 grade 7 na. Tapos, idi malam kalman, idi naabutak di Jai lakay na, Idol Bernard, akit, agpatpatang, hyperventilate. Siyempre, impakatemat iti first aiding nga dete. Wala nurse, reporter, news writer dete. Dati affiliations mo, nakadado mo ang affiliations mo, kore, nagpaling ka nga padi. Di Jai. Ano mo, tinagapang maradyo, kasi kayo dita. Oh, ana. Ratan Idol Bernard, tipi na may ako, siyempre, in anak iso na first aid and all. Di Jai, kasi dyan nakita ka dati permi nga agpaspasanaang dati lalaki nang ma-acceptar iti napasama ken na daduma pa nga isunto iti mabuyayo ala di kita man buyain tayo isaro no tayo may sa one story dati yan okay tapno buyain tayo man dejay kwa plaster na dejay mat di kabsat na detoy dati lalaki di background na dati lalaki mismo agsangsangit sino detoy dati ti mismo asawa na mastermind. Asawa ti mastermind detoy. Yes. Oh, okay. Dinggan man. Bakat mo Glenn. Ay, open mo dito audio na. Aramit na kumater. Ulit. Awan mo na kita nga aramit na kumater. How about na ibagbaga na rin ka, sir? Awan, sir. How about na kitay may paggarap na nakautangan na? Awan, sir. Ni Ma'am Gillian lang tiyan mo nga talaga nakautangan na, sir. Manot utang na, sir? Dating dyan mo, sir, tadi mo ibaga ni Ma'am Gillian, ti total na hindi imbaga na kanya, sir. Kit ano naman na ngamin dito yung inutang na, sir? Hindi nga ruta mo, sir, pinagan ano na dito nga inutang na, sir. Okay. Kat idi na damag mo, sir, nga iso nagayam, iti nagbalin nga utak ka dito nga pamaltog, sir, anati inobram idi. Pero bisa ginagong ko, sir, tape nga inaramid na kasjay, sir. Kitaan nyo ka di dito yung banag? Awan, sir. Awan nga pulos, sir. Naung iso na, sir, kin na dunghum kanyami, sir. Gagangay lang di na sa uiso na, sir, kin nasaya mo ti ikuha na kanyami, sir. Dalangan yung iwa na basi, sir. Di ka lang nagpampanunod ti pagsayaatan tayo. Abay, naramid mo kasi dyan. Una yun. Itam nilang langami tatakag anak mo. Yan? Okay. Okay. Bale adapay detay katuloy na Idol Bernard nga damo dawat ti pamakawan detay pamilya ngem adapay ti sumaro na nagore ka detay statement na katanda nga agpadakin ni asawa nan atay bagana nga isut timawag di men kana mala makitak nga emosyon na detay kidam-kidam ni lakay na mas masahe kami detay ima na idi ko Idol Bernard babayan ka detay nanang na at hyperventilate idin sino detay si marunong nga mangag tayo bale detay anak da Idol Bernard anak da anak ko na detay anak na may maladingitan at tawa mo nanang natata mabalit nga i-play Idol Bernard akas may yataday apo disclaimer lang Idol Bernard at adagitay mo ni bagbaga kami dito no iso dakat yan awan rupa na and awan nagan na may panggap ka dito yung ano naganan video audio okay tinggan teman iti dito yung gundaway mga kaportal yung ganun makasas
Palayo mo balo. Ala, i-skip mo basit. Okay. Okay. Nakita na katating emotional. So, ano tima ko ng padeto'y naaramid ni mamang mo? Ang pinag-alaramid ka kasi mama. Napibiyag ko sa taong ko. Ang magpupubig sa kanya lalo tata. Ang gani mong pinagsasaratag mo dyan mo makasasarata pa yung honor student. Honor student ka. Okay, so... Okay, enough with that emotion. Okay. Honor student ni anak na. Dakil nga epekto para kin kuana daytoy. Of course at agbasbasa makantsawan sika man timang birok ngayon ulit ang man timan anaman nan digital managerin dito yung napasama dito yung naapektaran kan maapektaran to pay Yes. again based kaday statement kaday itayo mo na kung daway kat ag mismatch dan at ibaga na mo dito nga apay inaramid mo so awan knowledge na ni detoy detoy lakay na no kas pagarigan ay andang agpadan Idol Lawrence. Yes, Idol Bernard nga iso itata iti dakkel nga diskusyon at kas kinunaktat tayo nagturo nga kadagiti nagduduma kwerpo ti pulisya may Agpada kami ti, papada kay amin iti komento. Baka siguro digiti da nangagamkat digiti investigador. Yes, talaga. Digiti pang PSMS, PMS. Digiti iti talagang makidiskusyon da kanya ako iso talaga ti ana. Delikado. Kita kung kunada Idol Bernard. Nako. Talagang agkuntsaba da kung kunada dapat digiti nga investigador. Isot statement ka dito kat basar ka DJ isuntot agbalin nga affidavit na Yes, sada aglitak talaga nga iso kung the affidavit na mamati ka kanyak sada when ka base ka DJ recording hindi mo na makita met plaster nan piman dito parik na diyan mamati parik na lang kasi ada pa second payment na daharog ka met. Yes. Laman, second payment ka kumano parik na lang, maminsan ka lang bayad at parik na lang nga rod. Parik na no kaya nasa yun dangranda di paltugan data saka na kasakas day kumadang. We know anati tagbatin dan may nga ima na no parik na lang nga rod. yung shoot to kill met. Headshot lang nga shoot to kill. No headshot nga minen may sa kadigiti kakakaruan. Adad tatautek mo, adad tatamatam, adad tatangiwat mo. Dapay. Mismo nga mismo no headshot tay utek mo nga mismo awanen tay CPM ko no agbuluken, agplaster pa ya. No i-delete mo ti drive C. Dapay makitam. Awan na. Ang paltugam ni drive C, da makitam. Wala ganganganton Glenn na. San pamayan na. Ay yaki din ayaket at hindi siya perfect crime. Yes. Kasi nga nakita naman agad kung sino yung suspect kay Lucas Pagarigan. And adua deta pala statement na kat na dagsen DJ. They should review back. Dito imbatad ka dito mastermind apo ng asawa. At the asawa na kat the personal knowledge na apay timawag. Timawag nila kay Cook kat napakaruan ni the knowledge nan. Ala, we hope and pray nga masulbar iti nadras magunod mo laing iti justisya na dito yan and at the same time mas paunagan pa iti investigasyon digiti coming iti Philippine National Police and of course their security kada iti pamilya nga nabati we're talking about pamilya kada iti mastermind and pamilya ti biktima. Kasi ang point of view lang na sinasabi ko ngayon is the mastermind dito pamilyada. Pakairamanan jay biktima. Apay amudan nag-background check da jay pamilya na no sa sino digitoy. Kitnong rod mabutak-tak di jay anang rod at ada tarawar mabutak-tak na no sa sino digitoy. Maamuan tumat jay bangir nga partidon.
Ket amo dano sino na may iramraman damot digijayan nga innocent 10 man. Nagets mo DJ Lawrence Yes. di ka ananan kalawan na ti crime nagbuteng no kas pagarigan so nga we're praying also for Badok Ilocos Norte at nagsublimo digitoy. Ket di pa nga agtugaw digiti sumaruno nga set of officers ano kas pagarigan. Ay nako. God bless Badok. Go ahead with that report. Okay, so data iti naguduan iti daytang report Idol Bernard iti iti biyang tayo para iti IFM News eksklusibo nga agibad padamag numutoy biyang Idol Lawrence Corpus Martinez tatak aremen.